A legislator at large nabayama, akatingel mo adala olbil ra oryor. Ekmal sa marian mo mashow, eol nga sew, rabalu ra oryor. Mel all time, mo show kay ra Vice Speaker-elect, Legislator at large, Mr. Wael Sawas. Mga legal ra Miss Andrea Isabong Wael. Legislator at large sa Awas, alun tae, rabalwal ang armid, or sira 6th, ma 7th, al-olbil ra oryor. Emlo adala 9th, ma 10th, al-olbil, legislator at large, elang luwatal sois, or elang 12th Koror State Legislature, a legislator at large. E gidal adra oryor, awngil madingelt mo, a Vice Speaker-elect sa Awas, amnikot sa timra oryor, engu wilmo champion. Mail all time, yakmo shokay, ra Speaker-elect, Legislator at large, Mr. Milan Isak, Lobanggel Abail, ra Mrs. Clotilde Ri Isak. Legislator at large Isak, amni adala 7th al-olbil, luntae rabalu raidith. El mo adala 9th al-olbil, legislator at large. Ang klamarial ring ngilol nga sew, e masyow ra adra rabalu ra oryor, ang luwatal may adala 12th Koror State Legislature, a legislator at large. Mel all time, yakulingit, mapatatakal rokuy, epota syokay, ngel men of the hour, ngel miltut, mo governor, ra 12th Koror State government. And with respect, mortikal okya kargid el mar aroy del may, tagid el kadya bel syokay, bol dalil tukorang abard. Ayos began his public service career at the young age of 28 years old. He has served 4 consecutive terms from the 7th through the 10th Koror State Legislature. Repeat, 7th to the 10th Koror State Legislature, spanning a period of 16 years. During that 16-year period, he has gained the insights and experience of being a follower, a leader, and a team player. Mr. Ayos Rudim, accompanied by his wife, Mrs. Anora E. Ramangasaw Rudim, and his children, Ilyana and Dersey Rudim. With this platform of to secure families, environment, economy, a transparent and efficient government, and empowering the future generations, which are the youth who are the cornerstones of our great state of Koror. Mayal all time, yakulingit, mabot alalak kal rokuy. Yapo kulingit ra Koror State Rangers, mabel sis, ebol posta colors. Mel all time, itong react na program regid,
Makulingit rarbek laat tigel sabair. Mabota door da basa taalela bigara Catholic Mission. Padre Ras Saburo. Mabol ngua asmrel terga kli a program regida el alsils. Ay sada kamay. Sebol mereka invocation kulmol kulingit matrigal sabair lolmol maltoor tiam mereka yung national anthem. bodo tuilang lung edel pok iwil mergida krebel badasel mengaira babiera profetel Isaias ngwasingakkel rubaka mlam kodongau emlam skawa klisi el momes malamalt lamrul el ngarablul ad bodo lulu rubak el Dios lo labaro kuil klisi el dingar el diakaw lebanglel kawe rubang amla otia role la klub kelem el merablul adar rogir kerubakara alom sama klisi malamalt magel rokuil toy rubang el gimongot mukkel giram adar delela ablul gimngar al sel mar adal rur tringi agiol trokker kamamrakaw gimalol trokker tial sils idire kalmalol tergok rengkan la mengiltel mukabernur akor state ayos rudim mar adala olbilera tial state oreor ol tergok kertir matulungal kertir arolela lom sereng direkal tokoy rubang radu reng melo oreor el mengatmok like el tokoy el nyasab el maral mo ulak lung yolam igim kasab akra dalong alam logi wai kel nyasab amel tokoy el mo ul magidib oil madangli rubanga tigengela bel tigrengar kaul mer kamam ki mo shoringil bel tigrengar dalong alam longilol otem igol troker tial sil sama arang lela kabel mentor ore malol ngiter karubang mo makra ringi e mol melisi ringi medil bel oil lol otel abud ol otel akkel tanga maungil toy el moraro kuil ada kamatengin rubang ay kel el bangal tokoer el alsils ay kel tokoer niang araul taswir el soril momangatmok el kirela kabelment ro oreor mar ador oreor mabelur bela rokir gimalol trok lagi kidlul taswir rubang ay ol ngiter kaw mumkrael e direkal mol ngaseurtir mol subir el dibl oil el ngil tiat tokoel balongatmok ngien mol hotel arole la club kalem e direkal hotel rubanga klol klaing seu ma kel tokoel ngia ol otela omul ma odang sarada longalam leki mungul derkaw e direk lol dang serkaw makyoter kliti al sil se malmerenga sulem ayos rudim radala olbila ra oreor atulungal gartire ol ngiter kaw lo bangklela Jesu Kristo ngiang algem kel mga dere delo bangkem kaw ma edao reng tital Dios el morar boloy se sulang Malmasaw la bigara Catholic Mission Padre Ras Saburo makulingit madolmol maltoor e bodongu a national anthem.
Maluay sa'yo kung ito rogul at tumotong ok. Mamsulang trikal bebira alimos kratora alitak kemiskida malungil national anthem. Mel altam malmol ma program regid. Makmolingit. Ratara youth rat ngorong mal aktif ra activities ra Koror State Youth Council. Makmolingit ra Mr. Okif Kokichi. Molboskida aselsel el program. Malungil ni Tasils, etel asol sel bokong sol seringia, asol sel odang serablur orior, makmoong. Oh, the swok! Oh, the sukli laang! Ngiwe orior, adim lang arablu buel. Ralo liadlal melmey madora legar Diosus edimlubok la kentil may badula oraklel hayga kula bama orior ablakaliyang Opmal sulang. Malmasaw la Mr. Okif Kokichi sel asols. Mail all time. Ebukul ngitra klotraul. Libu litler. Mobol baskid. Alda at al mergid el al sils. Ali, malungil o dosong el mora rebek el adal ngatiang. Tiak mal ungil e iliak el sils el mora blura orior mar adal orior magid el keldib del ngatiang. Bok ngut yal teal e gusus rakol li bedul bilung maraklay maumteera e biraklay. Tiregal tugubet sel susrangak al mora tangak el President Surangal Whips Jr., President tra Senate Hokons Paules, Speaker of House of Delegates Sabino Anastasio, ma Chief Justice Oldiay Singiray Galaw. So I will also mention na Delegate Rigid Ra Orior, Ra Manggur, Ra Lulga, ang artiang. Marogul mangutling, Rabalu Rabelaw, Maradar rogul ngartiang, Ngakal klotraw, out care gumiw, other siya tukubet sila mangul ngakal morangal mo agabenor, el eyos rudim. Direk el tukubet sel susrangak, al mora speaker, Milan Isak, maadala ungitruy, maerung ololbira orior. Kadangal tangat, Ranggal beesel mo agabenor el eyos rudim lengaringia klada albil ra omashol buay lengamle speaker ra ongetiu mo ongetruy el olbira orior Tirgal adala ongetruy ma erung el olbira orior adiregal kmal klo aklagay tir ra kakaro sulurior Masel Domes Ertragal sel bolda galurior etak maluli yaungil urior girir ar adr orior mar adal gier orior mablur orior ay bedul bilung mga kalklotraw mar ngaram gati marubugul kaldeo ang artiang el shoning e oyeng ertial o malamel ab esel kabelment
ra orior el alsils. Ngungil tokoy al ngaringi yabut ra orotel akabalmen travelur orior madire kelungil dalwil ra tulongalela obis ra kabenor ma olbir orior maklobag al House of Traditional Leaders. Makawal mo akabenor layos rudim makamiwal adala olbira orior. Adios long itikay karkamiw lumakngal tangat karkamiw artial ureriw mabol pagardel. Malaway say yay bedul bilung arang alela kloba kar orior al ngaram gatti marubul kaldew makavenor orior maadala ong itrui el ong itrui maerung al olbira orior podadaka orior al girel aos palir ar adra al ngara orior edareli abalwadal mongil e masisi e bagali tel balwadal orior o palmasulang. Mal masaw la klotraul, ramal mleungil al. Melal time, ebo kulingit, His Excellency, Surangal S. Whips Jr., President Rabalur Palau, Mabol Baskid, a special remarks. Lord Kyor El Alsils. Sang magara speaker malungil tutaw. Agim lera tuta dengan artial merelang andi malungil sils. Mal mlekabo la swearing in ceremony ra olbira glulaw mga damerang asul. Olbir orior. Usube se president ra senate. Yeah. Mal kot mudu susur yeden mora ngaram gati klotral marubu koldew. Diregal bilung mar masil orior. Mal togobet el susur yeden mora Governor, ma tiregal speaker, ma leitor Rablur orior. Susigidan mora raklaya kumesa madan ngobod mendiregal omongyat malungil di tasils. Ito kubet sel malungil sils sel mora arbek la ador orior. El tial ledel ngartiar el al sils mo oeng mo otia klol el supporter yid el girela auror el bangania blur auror el alsils kida away galbek el blur ablulad el bebera time qduk mo ongil a bebera time qduk mo sois bara aring el daw melal time qada mdangel wasen klo el bangaled ra tokora covid meng Ablur oriora amring lo siga se el sen joise governor speaker ndike tamdeng lo se sel dol tirakra areli oriora ngaramong gira da lamatri akplor serak ngara senata kwase temle mudu arira do oriora se jellyfish le gira el modar taklu mamlos il gorgoni aklo ludo se bringi maul etial ring el dangari relanga oriora selba akla Mengkira dal congratulate kamiu, andi kita mendenge, luase ngklo el Bangladesh rogui. Eklo ngara langargi del ngara national government, el support a state. Ogama ngartiang el kumte era klo lamt, emoti sel ngia klo el lolo hotel aureret, el gira del magalurior, rarogul toy. Makadamo malmol ayer urere trangaramo ayeli emlera tele de lukom gela ambasador Shabal emlo hendo over aigel besel ngia amoptulo langara jellyfish lake ma amilgi we agumes mal mlemring lath endi no do li sel to emlo ambasador Shabal wase sel uktungura togora a climate change engari sel dase atogora climate change am effect raklar gi dar adre belau especially sel dungura togora daw
makasing kumal masaw lalmlango so kumam. Logiw ti Ocean Conference tiya igal tulang. Di aigang adim lakal si LD kumam. Leblur orior amal mle dependa tokora jellyfish lake. Emle ederrak el walakar tourist en mara jellyfish lake. Lekadam lara am nombre kadraw temlo di busa jellyfish. Lekadam mutel mel maases ra COVID. Mangmaral close to telel al ngari amsisi el partnership. Mgadam mereng asulir trigal seli del adrango del bulong. And I want to acknowledge the diplomatic corps that's here today. Ambassador Karasawa, Ambassador Turner, Sharjay David. Thank you for being here, and Ambassador Lee. Thank you for all being with us at this occasion. Because throughout our struggles, it is our strong partnership that keeps us going. Tarang ramla memong ikating ilu obis. Emlo albang ara a COVID ma tere bersula kabelment tergit. Magada mereka sulir terigal sa ali dalam meskita vaksin. Yung nasa orgidra ay rogul trangatila atokora sa baklela klangar git. Diesel meringel gira del albangari atokora au gisela akarur git bolsebel ngaria au douda القط مقلي سل ngara الجدا blur orior ol takawri mga ading artiage merenga sul tegal salit le dire kal blur taiwan mamlo oto dange sulu kospe nge sul gila tokora help agel tokora tourism blur orior. So Ambassador Lee, thank you for the tourism assistance this past year, and both continue Malaysia agel program help tokora a tourist blur orior. Kita omral waseng gire del melmol Malaysia ay galurior mang mlariate elle del mesa project ra Long Island de wase druter expander se derle atre bebul doru laigel nia sel mutro ar tokor turist merbelao e provider sel lo lungil tletar experience trise beluting rabelwat mang kita am dengel wase qabalment adegal el sebel dingi di national di liak malu ben di state ayagir el tmak e kakakakla makora mil bade wase ngarak mamlogore al silse speaker tegida goramle tilo au de swek ko segunda sen amla mo time sel de beraigan ka wase ngarai gel se del tmak al uk mangat mok tara makatatal do sa adriya minister gidra human resource tourism and development ablo mogori abebira time gida ablo la mesa tora aigal udo da state ma let's say aigal fisher gid lo ase git nga o malumen ngak ori aigal udo del orior la blilion gire udo de la ngarolong di daso en la motamel let's re-evaluate ay gidel dorul kaleb la volta mel do mesra arang alel belaw e boda kay ngase lo ase for example le governor sel bura Disneyland di wan el ticket kat mura blue mesa tiarogir I remember many years ago about Disneyland to maskida ticket el wan la attraction en area aral sei di ulgo mabela motmak e mesa lo setia arungol blue o mesa se gal state makara motmak ase melagi gida together amle visita gal belwad edo mirim bol beotra turist elmedil harawan el filo li waqra belwad dasum la mo time luqto mesra abes el tretail el gida ol togara ok sangar gida mera blur belo aktiregal medelo ase gid other orior mar other belo amal de sisilat ma state orior I'm sure sisilah lo sure tira a national government. Gadire gal malo ngit rase bodo daga dorior ratogora PPLA mage SPLA. Gida mal madelo aseng arisel albang aril ida del modiskas gida national government ada al solo ombra utma. In sual ospe el utma el ngia ospe el mashura other orior ar other belaw. Mung
Kadolingit trawngir klaing ase or kumiu. Mapodome sa ye dadak gid mage SPLA. Ite sige ang Israel el gida mot mage emasyorar adra orior mar adra blur belo. Akti mo muye gid di mo mutel otisel klol klamre adrengar gid ro ase dakal orior. El gut makli ablur orior el mongin ma blur belo. Adi last el boktelia ase akmadengel ase al baby time ikatangar arurt mo to kakaros lada armurte selbol mere arurte kadase ndiak tirgem de supporters mo kam tel uk aktimo o sperata atige ayal tor belal niablo ngara baer belal lol tia o tia kaltareng yida dim dengel wasa rogul el bar belal dingari amsugu lol tia olt ersel kaltareng al gida giradel alt magamruri mlayak campaign mo mlaka karos dim la omre campaign ela kom dim la mo tera ablur oriol rogui mo motmak kak lo amsugu oriol el girera adro oriol mar adra ablur belau gida ngara nacional presidenta senet amot mak gid mas speaker mar adro olvira lulau supportra a state oriol mar adro oriol rulia besatya la taol gida ngara alsel loyo bagi lek madengel wasi kata albangal pese yo sang angar kamia tarada albangani ase ngal sum ko mospe anges ung lon ikata mok elon no ser kom ligirel se bakti mok muy gegid emreng suliu congratulate kamiu oni tradios molol molong kaltangatra ablur orior atoguni leadership ra governor mas speaker mo kamil adro olbil marbugul orior marmasil orior relan maral mel lewarrak ma Dios no makakantanga trigid rogoy komal musulang Mal masulang atangak el president surangal swips junior amal neungil alda adal. Zol tirak ka program argid imlamos el time. Lamos el temel omal lamel mga dolel amo presiding officers sa 12th Koror State Legislature mamo governor at 12th Koror State Government. Malwaysay yak molingit atangak al Chief Justice. All the eyes ngiray galaw mabukat makli ang mga dolir tekan mga taklil at 12th Koror State Constitutional Government. Makadama o mul presiding officers. Malo ay say, uling itra Chief Justice o di ay ngaregalaw, edama o mul floor leader. Tumula ba ito? Yeah, Bible. Mary Anderson Nabema. Ako ngel moldu em sabak. Ako ngel moldu em sabak. Rawat melala rablur belaw. Rawat melala rablur belaw. Maut melala rablur orior. Rawat melala rablur orior. Malulay gal belu. Malulay gal belu. Emo kargik kal gutmok langar alek. Emo kargik kal gutmok langar alek. El floor leader. Rao 12th Koror State Legislature. 12th Koror State Legislature. El morsel got of kurba bel sabek. El morsel got of kurba bel sabek. Madios el mosuba. Congratulations, Salmora, floor leader at 12th Koror State Legislature, Mary A. Nabeyama. Malwaysay, elak molingit, Vice Speaker-elect, Legislator at Large, Well sa Awas,
Mga legal, Ramis Andrea Wael, malbera platform, mga oath of office. Ngak, luwal sa was. Ongel Moldu Bem Sabak, Ongel mo doon sa bak. Awat Melala Rablur Belau, Tumalala ablur balaw. Awat Melala Rablur Orior, Tumalala ablur orior. Malulay Galbulu, Al-ulay galbulu. Emogorgik Tulgut Mok Langarale, Tergi ke kutmok lang alek. El Vice Speaker, El vice speaker og tru ongerul legislature. El Morsel Gotter Kurbabel Sabek, Murse kotot kurba belsuek. Madios El Musuga. Ma Dios numusuka. Congratulations. Congratulations, Elmora Vice Speaker, sa 12th Koror State Legislature, Wael sa Awas. Melal time, yak molingit. Ra Legislator at Large, Mr. Milan Isak, mabiil ra Mrs. Cotilde Ri Isak, malbera platform. Mga oath of office. Ngak, Ngak, Milan Isak, Agongel Moldu Bem Sabak, Agongel Moldub, Imsabat, Awat Melala Rablur Belau, Utemelala Rablur Belaw, Awat Melala Rablur Orior, Utemelala Rablul Orior, Malulay Galbulu, Malulay Galbelu, Emogorgik Tulgut Mok Langarale, Emogorgik Kutmok Langar Alek, El Speaker, El Speaker, Rongotrui, Erul Ulbir Orior, El Morsel Gotter Kurbabel Sabek, El Morsel Gotot Kurba Belsabek, Madios El Musuga. Ba Dios, Numusuga. Congratulations, Speaker Milan Isak. Ako lingit ra atanga ka Chief Justice, malolmol maldoor e bodakat makli o mga dolel, a Governor or tialmo mang 12th Koror State Government. Maluway say, akmo mga dongi, a Governor-elect, ayos Rudim, mabiil, ra Mrs. Anora I. Remangasaw Rudim, marangaligir, ra Iliana Marseille, malbora platform, e bolnguwa oath of office. Ngak, Ngak, al-Ayos Rudin, Agongel Moldu Bem Sabak, Agongel Moldub Sabak, Awat Melala Rablur Belau, Utemelala Rablur Belaw, Awat Melala Rablur Orior, Utemelala Rablur Orior, Malulay Galbulu, Malulay Galbelu, Emogorgik Tulgut Mok Langarale, Mogorgik Tulgutmok Legal Alek, El Governor, El Governor, Rablur Orior, Rablur Orior, El Morsel Gotter Kurbabel Sabek, Morsel Gotter Kurba Belsabek, Madios El Musuga. Ma Dios El Musuga. Congratulations. Ali? Congratulations, Salmora Governor, ra 12th Koror State Constitutional Government. Governor Ayos Rudim. El al time, edmors el tema la program ergid, royo de la government, la Governor Franco Gibbons, el morab es el Governor Ayos Rudim. Elalong at moklertir, edi wil di lungil, e kultur ke di bokso di taloy de la government. El mor el tukora nga bard, mapolo lo dong ali trakal sa ali de partner gid, el naroy del main. So the transfer of leadership is represented by the handing over of 3 items. First, the flag containing blue color, a crescent moon, stars, and the traditional bai. Blue, ocean of the blue, tells the story of our greater resource. The vast ocean around us symbolizes new government of the comment. The blue ocean tells the story of our greater resource, representing the vast ocean around us. The crescent moon symbolizes a new government evolving and growing with the 6 stars in unity. The stars, comprised of the 6 hamlets and the big star in the middle, signifying the Ordom. The traditional bai rests on a sure foundation of 10 stones, strong symbols of the 10
traditional chiefs of which our culture rests and stands. The second item, the ebak, or the adze, is a multi-purpose traditional tool for the Palauan male to build a house or carve a canoe. And finally, the Constitution. The Koror State Constitution is a testament of the framers' vision to guarantee the fundamental rights of every citizen and resident of the great state of Koror. Malwaysay, yakulingit, Mar Koror State Rangers, Malbera platform, ebulgot makli, tialoydel a government. Mela kulingit, Koror State Governor Franco Gibbons, mabulgat makli, tialoydel a government, telmorab esel governor, Governor Ayos Rudim. Kung pamsulang. Kadamalmol na program rigid, edamara temel la inaugural address. Rapes el Governor at 12th Koror State Constitutional Government. Hindi kultur kung mau-air say, ya wala la program makmilski da talgibal syokay, rangkal Governor hindi natukor ang abard. Mang aktire kan lamtut kal MC, mo gibra kadebal introduction rangkal Governor Ayos Rudim. Mapakungod adu ak talgibal diot tangalig talgungi kal MC, mo mga adu allo alel lang kal Governor. Makot, ito kuwaiset mo. Malt meo arnguk, nos ekal ngani tel teal, al meo oti, ngal Governor Ayos Rudim. Ayos, ang algel, ay Isidoro Rudim. Am nakamangat tel time, lo shora balur belaw, al senator olbil rakalulaw. Manggam lo korol, lo mes sa omrelel adamal, al adrabway. Ayos, adire kulureng sa isel adamal rubak, ra indale sho Rudim. Indali sho Rudim, arubak, rangirubat path, al-adra on ngabang. Direk, el magistrate ra orior sel al direk Koror municipality. Direk al malem du al-adra buay. Ngulam tabay galomrul, etilbira ngult mo. Mo waitir lom taey, sabaakl, show rabuay. Ayos samlar askura maristela. Mora mi senti high school. Tagi del time. Loringa ta alel el mo president ra student body association. Ndim lagi ka delaf. Ngila blagar dalel. Du alom makrael. Mangtilob ra mi senti high school. Mora school ra University of Guam. Ngwa school ra business. Luktal mera belaw. Liliang klel. Mora rurt mora Koror State Legislature. Lomtaey, Rabalura Ibugul. Seraldir 28 Targil. Ayos sa mleadal, Koror State Legislature, al 4 consecutive terms. Raong ewith, al olbil, al moong atruy. Aktire ka laway sa Senat Temel, aong etiu,
Mga 3-year-old bill, ayos, los speaker, the Koror State Legislature. Sel tagi del time, los el mga tmok, abato la, al dol tuil el al time. Mga oti nga, se ayos, amdu laurior, lobontri arat, al gutmok laurior. May langan, so kaldi maway sa huk pepi ratoy, al gire langgal o buguk, al tang dek al tokol adam dengi. Ayos, ako tam sisi aklaw marang ngil at, eblool nga rageles siya. Akmalot kirak yagarey, yadala kalmas, dala ka Bernor. Adala kalmas, dala ka Bernor. Ayos rudim. Rayasko rudim. Ang mga takar kama marogoy, almora geles siya. Rabek kel Sunday, raseb na tutaw. Kama nam gekarel nga mo malamling kama mo omgok. Ese bal mira geles siya, agit makal mo mangim, e mo murat mungger. Molmutrel al time. Maayos mong malblo almora geles siya, rabek kel Sunday, raseb na tutaw. Teo tinangak sengarni commitment teringil at. Di kuktiom dasult mo, maybe start el al time, se klut lo siwa klira gele shara sandera ser na tutaw, el huk at taklakal mo mangim, el ongor nga katarakal. Aktiri ka law ay sratara time, serak maldiri kam law PPUC. Tigal ka law nga ka order PPUC. Emlongal tangat, el huk ngaringi yamlay, nesil asayan ringil menangak. Kanam nangali ayos mal adra urior. Ang kidel time, ang miling itu kurawan na torak aringi. Tial torak, ang manual aringa dito kora syabal. Mengulger nga kalmong, mo translator, tial manual, mo tokora bela or tokora nga bar, mang sabel itugi. Ako kan tigak mlara, tial mlara piyusil mo olding. Matiarak pong, ang muro nga kalt mo, e Palau, ay kal mlara urior, aklal buhay, hindi ka mo labal, marula personal arkaw. Next ako liger, ela kamli, may moliger magyokot takaw. Tiya o tirangak, senggargik, e mga lwal waklal buhay, e kumarang. So, mo oba nga osil teletail, ra oratel, la government tergidra orior. Di wat tiyal mlil, al kmadanges ang bato kamtangali, al krinel pick up, al malimlil adal mam, rayaskor udim, al maldir kalong at mokler ngi emrael, makmadingas ng direk ang artel do sisil krinal pick up, al moragel siya sel Sunday rasem na tutaw. Malway saying, da kung daksal mga tel introduction, makdimo osmari tel introduction, rakabarnor ayos surimalt mo. Aktir kamla Koror Elementary School, rakot atak lal moldar sa sign, lodu baranggal, o bukul mo legislator ay bukul. Mol mo temer el mora mi senti, graduate el mora PCC, wera graduate, wera top del mora shabal, e kukuldar sa sign del ngil mortal at large. May ruk mere el alsils. Mablabol o kade argik, e blabo kurior, e kukushor akuk tulungal karangak. Uldi mo kultal tulungal karangak ang alge kara soyo rudim. Almang kli atamala ayos rudim. Isidoro soyo rudim. Mang malsmi arnguk esumariar el may announce ra governor ra 12th Koror State Constitutional Government. El may give ra inaugural address. Malway say Governor ayos rudim. Kalira kal merut ringi merut ei ma elak ma asal. Kaler di gulu. Asik dingil mau ngilmal. Mol sob edang reka kungo da do kami. Malungila arngo get meul. Meu arngo lo mes rar bekla dal no sob il.
lol tita al sangrir may mata alimer el alita sils madengel masyar other all bila am lo talgib lang alakkel talgib klol time talgib klol time lem legirel vital chigang itidangun mo erol chigang saya atletele Mr. President makamil senators sel mo meser tirgal di dia ayuri tirga adraurior tirga adraurior makumral mo kita mo makalaurior terur dilra a olvir orior makumral masinggira de luk mo mese balen serta manggira nganyar tokor dir murtal mor olbil letial sebol torakal sa aleng adi motor dila tabe ertiar rogil gabelment adang di ako ngalakale ngaka ko mer madmibe dia kultua ay class rakale dikti ngakalo lo ngalakale ngaka chumala kutulek mol o wita ikal ukortel babil malungil el 12 el mar beklaf mal happy new year me warngo el lobong kemir el al litasils el celebrate tial mamong 12 Koror state legislature 12 Koror state government ako mo lot ngasi arubak kal Dios el blol ngiti kay ke om sabakla argid min sabeed el mak rel al chils asu samlam dung hindi mautangan le klutel oisois lang malkora aswakal mutel oisois ngungilan ngol mes kami dik mol diakpas ang clear rokoy mo chubes hindi ayegit lolokol mong chil sergit hindi yasil sergit me mo tersia su sergit del mora ay bedul marangaram kati rubul keldew marangaram matal bilung marakarangap marangaram mayong may brel may ipang chaineng marokul altabe sa almardil His Excellency President Surangan Vips Jr., Vice President Chay Udo Sangabaw Sr., Senate President Telhokons Paules, Marokul Senators, Speaker of House of Delegates, Sabino Anastasio, Madelegator Orior Mangur Alulco, Marokul Delegates, Honorable Chief Justice Oldiay Singray Galaw, Palau Supreme Court, Marokul Justices, Bachatses Rabla Rakaril. All governors, all speakers and legislators, our diplomatic partners and friends, all ministers of the national government, Marogul employees Ragor State, Marogul other Nosber Ilmay Madakaldibre El Alitasils. Direkal Swadal Ngutel Teal, Kurang Asulela Governor Franco Gibbons, ba administration ringi lulbigid el mer el altam mal smooth oy de la government despite the COVID-19 situation. Congratulations and more Speaker Isaac, Vice Speaker Sawas, ma floor leader Mary Anderson Nabeama, makamil 12 Koror State Legislature, Lobanggelar at large. Congratulations. Malungilar ngudel mes kamiu. Umrat mo kita mokul mak low yor simsi iya balwadra blur orior. Bokum tergid do ureng asulir beklaf rablur orior rate al maklaw marang artir o ulmatang artiar el alsils. Ang klawar ngukulo marang arbal tekel tial blue great ancestors o makal tangat. Malto kubets Lubangkela the makra late Isidoro Rudim. Matalagra late Yasko Kisao Harudim. Nak mo sister clue adir Catalan Maranguk edo dair a Bekel Chilchangak.
Ak matangil mo set up may warang di. Lo may serang hak magidra ila alchils. Mal saula Dios. Senator Sangawaw, mal matangil mo ko matangil. Bring lato ko rabal atiks, atablo all di dibus. Rabli de dim asang lato ko rabway. Dilo lo adak to ormat mi ila alchils. Laksel misisi ibal tigareng maklay nga sel blool ngarngi rabitar kita rabek kilchils. Maral ngal tangat yang song samre nga sule labi ikra anora mangal ke kra Iliana Marseille lo bal tigareng makmalmol malsibak nga tokol buay. Dokubet sa liliak kilchus Eroskur nga kalmara bebir ngak marogulul ng sew e umarang artiarur tergit ngar alsel belaw Michael belaw mo maral msaul rate al maklam marang klaw marang ar kamiw. I am deeply humbled and grateful alak kamiw and yak artiang mela al temela COVID-19 emlang odi ablul af mablur belaw tokuni belwad rablur orior mal mile ultuy rato ko raklang kodang way kilol ko tay torior gid masing aringa albang lel yang araring eltab mato ko ra siobay ako marat mo COVID-19 adire ko ito tura kay Sarah Blur Belaw orior albang ra atitwa kol tan Speaker Isaac ma members sa 12th Koror State Legislature aklo lombrang nga aklo lombrang Aklo marang arang kargid mo about the banga imoluldaso edo diolo banggela national government tad mo oibigit yang el ataw el dangar el sel mo sob akli aklo dalang okra blur belaw mlamos yugang raigal no hombre kal government orior el nga inauguration swearing in by inaugural ball Mr. President gidam na mo ulo orior madaw inauguration swearing in al 12 di kalbor nga inaugural polar gid. Di kalbor nga inaugural polar gid relal administration lang suadal mga riyom resources e prioritize expenses gid. At mo ulul mesang asya singra omsang lela kapalmentary gid. Ultimo korngi akloklel mangosab ed release el financial portfolio lang girela kapalmentary orior el malmol losi ate al marbek laf. Gida de lomes a partnerships lo banggela private sectors man and profit organizations. Il direk mo banggela national government lo siga ba esel ngesew mate al matokora orior matokora talang okla. Gida la government orior nglaya asmerel mangi dilaf. El sol mom dangali atokora government ring. A governmentary gid a morngi a regular updates at tokor auror el morabuay da direk el modor ultuy el ngarngi omsub masains e direk el momlaw do suira tokol adra blue logya public hearing ad mom el mom lo lo bantira ayud rang armid el malmut rang arkapsang el smisi a program certir mabebira tokor auror el apprentice program ngitang sera Palau community college Uriolo bantrir ngi masi 80 Palau CB babebira tokor aquaculture lomak esa lomdas wa tokor asers gida diregal malmol misi atokor asyukang lo bangelak lobak ma asil orior ditaral das el sebela state ma cultural sebela state and cultural officer gid el mo orior el gut maklisil basol mo archive alla aklel labal daklel akloba karang armidon malmutra kapsang madidek el adu rablur orior el mokle seb el sob el morangi dil at admom el mol loror lo banggela national government o ngitang sel gidel lakat maklel ab es el basura dalang ok direk el mosob akla gel dalang ok bagel logo presidente el direk mlama mla ko mo orab ato ko climate change el climate global warming ay gida di bibira patokol suada el momrul di I am very happy to see the dignitaries here
di gulngit te korati mungklir tok ya karigi den ngartiang yak mla koram belkotor belau bakti mungklir ngan ya ambassador Ablura Syabal, His Excellency Agira Karasawa, Aringi Ambassador Australia, Your Excellency Madam Richelle Turner, Aringi Ambassador Taiwan, Your Excellency Madam Jessica Lee, Ambassador USA, His Excellency David Sekura, Charity Affairs, United States American Embassy, and the rest of the diplomatic corps. Thank you for joining us today. We are grateful for your tremendous contributions and friendships over the years to our national government that have no doubt positively impacted our very own Koror. I look forward to opportunities to discuss some Koror state priorities ang alaklaw obraw. Di kumral mo atataklaw diyor roguy edol trogok kargith maurung ulit ilgira la palwadra blur oryor maraad al kierni el morarubak arogul tokoy adi mongil besul kumral sulang arubak lolmol ngaltang tergith mapalwadra oryor mablur belaw kuman sulang. Mal Masaul, a Governor Ayos Rudim, Ersel Tokubets, Elda Adal el Mergid el Alsils. Madamalmol ma program Mergid, ng temela hymn of offertory, or selmo alitakra odangs. Makmolingit, artigal mi itakra national anthem, malutal may ebol itakli a hymn of offertory. Taman saud tra kami ngitak, meski da malungil elitak ra odangs. Ngklo tutelela da blo lo tergok, e dorang asulela rubak al Dios. Malwaisay, da malmol ra program regid. Elang ang temel a legislature address, mabokulingit ra speaker, ra 12th Koror State Legislature, speaker Milan Isak, malbaskid al.
Akmal lungilitasil selmar bekla ang artiang. Gora ma brauda nguk ni selgil peltakal mestrit trigal masar oreol ngartiang. Mardalak mar bebir ngak. Gora mo ka bakla mo mo sabek ngartiang e mokmuk lamam. 12th Koror State Legislature moral bekla. Magumule ekma loreng ramalungil swel morarogul ad ngartiar lo mesertiang maroreng seringi ra Loreng seringi ra outside. Halek la cluster lagi. Umengin tial klel dat tiang atel gibet muy egot telut. Maklut lo mul. Akmal malungil swel bel marogul adal ngartiang maromes oreng setial inauguration ceremony ma installation at 12th Koror State Legislature ra social media. Ngara alsel Michael Orior. Congratulate Governor Yosrudim maradala 12th Koror State Legislature. Ekmal oreng rabud mabogwi el 2022 e other siak mal magal el sus ma omereng el saul el mararogu il adro Orior. El klau marangar kamiu au ul mensabam ngaragal gim ngarngir elang. Ak mau lertial ak mamul metal dadak edi mo mengarawak aigel sus ma odangas luldar sa Governor Yosrudim el mortirgal kmal to gubets lo kya gargit medibok talisay egu sus araklay yang artiang mengalim regit. El sioning at sil sirgit. A Governor Yosrudim amlam katakli kati aurung ulel. Mabrusel gira la am tergit raigal maral merrak. Ya Koror State Government asabedul wase mosisiu rael alorari ni maklul amto. Ra osisbel laudod el mo maluringi. Ndi diul lultui raungil gaisai. El mo maluringi. Ang sabel gutmok ayel gat magil maultabul oreor. Moklung yoli raraf mabelwadr oreor. Digit akmalungil madangay. At Koror State Government amo adoy direct ang selkmal at itwogol. El time lengtial COVID-19 awul. Mabarusa me governor maurung ulam. Akmal do sisiu ragel medel mo sisiu ragel blabatas. Ito gubets on terir, masorir, tigal hamlet legislators. Ang ikmal bato kasorin mokrahang artir. Akti umarangal mo, ngired roguy, mo mindful. Iringi akmal simple. Asoaf, masabedol gutmokla, awultuil, rangaringi ludod, raumsang aragit. Akmul waisay, legong marangal mo, at kakatkak, kang isaw rogoy, prioritize ay gelor udal maklabal gul, ang sabel ngariam katmokla, maral wasin sabel makatmokla. At 12th Koror State Legislature akatmokla, el mauriolo bangel obis ra governor, matmokla orior, el moklung yoli raraf orior, el tirangil tidel mertiang, malong marangal mo. Aungil radela urere de governor. Aul tuil rablakatak mimok dura dolonglela igal teblo lobis. Morinya time legal teblo lobis amuga bos usengeda maklela toy. Leng moringi. In the 12th KSL Koror State Legislature akalt mokla. Moimuila imorira bilir. Emoriol girela samaklel. Magera wat yagit. Aklagaro ustra osenget. Mol kabayar git, masamok ringi, ndiak. Aklagaro osenget. Mol kabayar git, mol bebul atebel. Bebul tang traul dasu, ndiak. Aklagaro ustra osenget. Mol kabayar git, tang
Raul Duas, lo sigra LDL, mal diak. Gire del malamon, lom tang Raul Das, lo op, lo obir, LDL, leng moklok. Deraad, mabalu, el gida masyurtir, amal diosisyo. Sel do meses el sil ragoro state government. En ariak del lol hotel au ubra baeringi. Ataringi omter obisra governor. A imong omter obisra olbir oreor. Sel imong omtera it's OTL. Rangaram kati marubul kildeu. Utemela la ra belwadro oreor. Amadas angar alel maklisi el. Agele del inguk ra am trigit. Ong trui erul olbil oreor. Adiaga bolo laul angi dilam altel mangar alel. Aigal erul inguk. Akpaik malolingit. Tiga ngarak mal etituogal o kadal daal time ra belwadro oreor. E umarangal mo abu kai breka de im e kakat kat. E singital belwadro oreor. El morsel dau el gidro gu il mutiling ringir el al time. O umarangal was oreor agirel ngarngi. Governor Akporamra marmar orek kuelela al dadak. Mediclut lomtera adala Koror State Legislature. Gubrenga sulira roguil mle mangalim rigid ertial ceremony. Ya toku bets lomrenga al sauler ngak. Amor tirgel bebil ngak. Adala rasiska. Sabrina, alinda ka molo igel to governor. Marubogok, o adak ra Ellen, mabebi rangak, Marcelik. Ya to gubets, lomrengal Saul. Amora to my better half, till the area. Krelang. E agora a moda pode pegar tal sols. Mediba pok padasa y el tocor al ser tal sols. A governor amol mo laudra ayuk le obesa tocor al sel. Mengwat yagit. Esa lei ma beda mesegad. E gerdikuit ra ungil tokoy. Adidid aditagum. Mabadud adi imong. Raigal ungil galulaw. Madorael. Egerdim albiyang. Makmot ng lia asols. Makumrongosi. Oh, the swokl. Oh, the swoklel ang. Isale mabed maser. Egerdigo witara ungil tokoy. Adidida di tanggung. Mabedu dadi imong. Raigalungil galulaw. Madora elegerdi maalbiyang. Mal mesulang. Malmasaw la Speaker at 12th Koror State Legislature, Speaker Milan Isak, Ramalengwil Alda Adal, Maasal Sel. May bokot lawais nga kami kot lawais at mo nga kamil attack ra kayo. May al time kulingit ra atanga kulingit ra atangak al delegate ra Koror State. Mangur alul wal baskid a closing remarks. المغرام موجي والليل تريقال المذوق والسؤال والإكليس قد قرأ لوت كده governor
يا سودي من مسورة تقال قوم تقال أضل البيل لو كيدرا 2003 كنت مي مسألة government أوريور موريور ملبل لا يوخ لا قايد يا غومس نديت تدرب اس الأضل البيل الآن يا وست تدري غوشي سيو الآن دي غا يورير أجيب له أضل البيل actually أسمن البيل أنا عمله مسألة موريور لو بنقول HOTL سادري غلورو لا باترم رولا HOTL ما قولوا يوم جاي بدول ما رام غطي ما رجول كل ذو وأجيب سيجي بقومور على ضاقة قبل نور قوم speaker president قدومي أكلم قوم chief justice لا مدونا بكل سوس وقتي ما بنقول لك السوس وضاس المر بكل أخمي سانا كلترال لميلت هذا صوم رباس قوم ما قد كنت أمدين ما قد كنت ماري لا عم غطي ترى أبران سلعة من ترجيد ترى المستري عن ركل ذو مسانا أسبان مساريون تأصيل سجيد الأريور برين أسولي الله قبل النور ما والبيد التال ستايين رجيد الألسيس ستايين الأرض الأريور أغوتين هذه برين أسولير لا مغضون إذا قبلون ما كلديب إلا أمس كذا سياسيين التال مرة الملء والراخ صاد المساء سياسيين الكوسي قبل النور تنسأل دي غاوي غوت مكلي معلومة غاوي ميلان يساعد سبيكر جديد مع البيرة أوريور سبيل دي كمية غوت مكلي أكيد كذا تشالنج مع غير الجديد هذا ضوء الكرار الألسيلز دريق البريزيدنت قبل المنصة تشالنج لما قدسية التقول البلاو البانغرني يحملين الواسين أوريور البانغرني كذا بريزيدنت السنة المسجد اللي مسبير الهاوس الديسيسيو البنغلاد وجيب سيجيده يعني قاقوكتي مو دوليا يمول تغور الالسيس ملامدون الرغول تغور غفرمنت ما تغور سيورا رابلو ندين of course الديسيسيو البنغلاد تاع نوفمبر 2019 ميل 22 هذه الغال بولاقت البنغلاد كوفيد قال فيشن سيجيد غفرمنت was challenged by COVID not giving the climate change prior to COVID they get من صادرة مثلا سيل tourist من أوريور للتقوى president تملا دولي تل تقورا سيري في سليك سي عمل غوت غرو ال source of revenue رجيد they extend عمل كلول appreciation ما التقورا government رجيد را أورتل المورا governor gibbons را غوت government دريق extending المورا أغطلوا البير أوريور أغطل الغفرمنت تمنو سوسيو المقرار جيد الألسيلز ملموت را نتعلم بريق الادمنستريشن اللي أخذك مأمور يمون نارينيا غفرنور يوشيتا غاراتي سبيكر رانغر بيد الدريق السبيكر أيوس الدريق at the time اللي تعلم بريق الغفرمنت تقدم بريق غاسولين أخبرنا رجيد الفرانكو جيبونس الجو كوميونيتي جاي رجيد التانو مريغ اللي وراح دريغ الغانيا سبيكر ماربو ما 11 legislature ديو سيسيو نرى أغانيا أخمام مملين التغات الكواسيجي نرى ويل كلبسي ديغل ويل كلبسي لسيل تايم مملين ويل أقلغان غضان مسيرات أولبي السبيكر أخبر نور الآن قوما سبيكر أجيب له أضرا إيتلو البي لملين ويل أوضود ما جيب لي غاي بروبرا أبراجيك تمغران لين دريق الجوك ناس وعمل الجوك كويه إيوكلي الطغورة أو ذود المول مرتي مسألة الألتام الجوك كان يغوبيد التوسبيرنج غفرمنت ترى جيدا جوك ملا أوسنج غفرمنت السي ملا مولتا أوسنج غفرمنت الآن قصيت جيدا أمر لذي مرني ملا السي سكتي مغضب من الأذاق مرن عسولي ربك العادل سبورت يا ولني تchallenge ربك العاد ناقل دليجت جيدا قبل أوريور دريق الله دسي أوبيس تجيد المول سير تل غفرمنت أنا متروي ما يرول والبير أوريور ما بيك الأرض أوريور ما بلور بلاو دريق البريزيدنت ويبس
Senator Baules, Marbekel Senators, Speaker of House, Marbekel Members of House, Marbekel 12 below, kasi arangli ang esun mo mother talab, ang mongwila aldabel, mongwila below, Marbekel State, ang mongwila below Palau. Sige das wakal challenge ringi, mak ask kergi dengan terrorui. Ako masimil aldadagi on ngit tergi wasay. Med invest in more government tergi drastama drastal adma aldabel. Da oita arangud masuliyat il more government tergi. Malakad yitngun mel al-alsis at berek wasingar alir. Lakun lamot tela klubsel gungui wa constitution el back to back rabela umamrigel. Dios isiu amakter tergi darogui. Dice el domur a preamble tergi de masubdit el wasay. Ngakal ador odior, ngakal kir odior. Ang mga luwal bertel konstitusyon ng mga sabak lang yun, dilta madartang logi wa kalsela rubak ng Diyos. Sa igida, aswa kaldi mo duli, yawagiw sa igida, kung ngitra, gida rawul ador odior ma ador belaw president, ma klul government, e bodo ngu susewe da kay nga sewel girel tegit albanglet ang mamel blandung a president, ma governor gid, ma speaker gid ra, al longtru merul albila. Di sa igid, e dire kalongit, kwasi mal batoka, al dabe ergid orior ma dastam dastal ab ma gidire galobut olngit el mera government el wasai bol bius amda dastam dastal ab ma al dabe idire gal bius osinget ra adel dia gal adel tel blun ngatia le silbo da qalo wi am mo bakak la wedet ndi gid ndi swaqa mal mos matagid el adu el alsil se bren asul la rubaq al dios le namot tela klub sektor asinga buta na mo adu tigal mal mudu mal adu ma experience tiram lang alak makwasek mukmul mo rang ma olam le talsin sama tela klub sel din bring lap tulo de garak makam la ready dik mere ngasule lam asanga ka olal wasin diak bedi bong e moreng sa tigingir e kalamo diga ruba kamo maklar kau di segi de bo kung simra al adu langek mal mere ngasule bekla ade kure ngasulel إذا congratulate رئيس الغفرمنت ترجيد رئيس الوديم الغفرنور مع سبيكر إسحاق مع فايس سبيكر رؤيس سواس فلور ليدر ترجيد الماري أندرسون نابع مع خطري الألبيرا دخل قولوا لا الألبيرا أوريور سيدي قبل مسؤولات تقال لا يصل مكان ترجيد قبل مسؤولات رجل Mamsulang at tangakla, al delegate tergi dra Koror State, manggur alul ramal lewil al daadal. Madamal marmra program argid, edemil aliya program loldar sertial sales, mara rubak, makmutal molingit, rabigara Catholic Mission, abadrei rasa buro, mabol baskid a benediction. Bodong simmer tial tukupet sil sloba kadebeng lungu. Ada bodolulu rubak kal Dios agi kaldibel adame ngalagem emal merenga saulra tial sils Michael rokuil tokoy rubangan mo sa amal kutmok la radamalel tial sils. Kamlarmeng serubanga alda adarira tirgal matumut mungutalingar kamamar maradalam malo terok kertire direk lo terok lagi adu erubang ma makrael morsel lungirarung direk kal pol rolela olisi am rolela klungyolem ngarada longalam merubang mo maknal tangat kamamar rokui mo saba akkar tirkal tira lamangil tel mo esel longra aratial kabel mentro orior ma tulungal kertir mai ke rokui tukol ki morule rubang ki lot kau kimodar sa aurungulam manglunguam maurelam ilobang klem ikimolmol maurelam rarokul sil selo marang rakaw reng sang lunguam akyolngit terkaw lobang klel ngil Jesu Kristo ngalagem nyakel mga tare dolobang kem kaw maetaw reng tital Dios salmoar bolaway say komasulang.
Malmasulang nga padre Ras Saburo. Malada malmol ma program ergid. Imlamo temel da official group foro. Magot. Pay kulingit madungwa shasing ra platform gestel rogui. Malway se beram da last platform. Iba mo gari a photographer belunga shasing. Mamsulang tiragal at tangak tel platform guest tergid. Matol tuil rasa kadel tel platform. Yak malingit ter ushers, milmel escort, at tangak platform guest tergid el mar constitutional hall. Malingi makuk pebira magalgolt. Ebodongu sel first el official el Koror 12th Koror State Constitutional Forum. Makulingit, presiding officers, the 12th Koror State Legislature, Governor, Marogul members, the 12th Koror State Legislature, malbera platform al mga shasing. Edik announce say Mauriu tel official shasing. Mauriu tel official shasing yamanya congratulatory procession el mo open el morar adel memala shasing e congratulate. Ako lingit mangdira ka ball time el duran mora stage. No, after. Maluay se padomu ursel mo first official shasing na 12th Koror State Constitutional Government. Mabuko kulingit. Artikel dong okra first row. Al members sa 12th Koror State Legislature malbora platform. Oy halal mo siya. Kung may halal nga one al shasing na presiding officers. Okay, ako lingit na legislators dong okra first row.
Melak molingit ra legislators ra second row. Malpa platform. Followed by legislators sa tong okra third row. Ako lingit our legislators, ma-present office lolmo nga a platform. Ebay ko lingit the open na platform el mortigal distinguished guest regid tal diplomatic corps. May lola siya sing. Bulingit mabolot to pati yagay, morsel official. Lo maliw dragay, lot care el alsils. Okay. After, aditiw di yagay, enya open a platform el morarogulad. And may congratulate our Tiral members sa 12th Koror State Government. Aktyo maklat kasing dito ko morngiya o maliw del gaig, the mega space sa platform. Ma-after o sel the boto maregal tiudi agaig, ingya malamol a congratulatory procession.
Aktirekal daw ais, se sel dorail, enganyar mro sa swel bergid, ramdal atuangal. Amdal kapitol, sel o morail e please mga kaliw. I would like just to remind and announce that their lunch has been prepared. So on your way out, you can find them in front of the Capitol building. So on your way out, ushers will provide you lunch. Ako lingit Governor Ayos Rudim, Msebol Miracle nga sing. Ako lingit Governor Ayos Rudim, Mamises, Anorar mga sao Rudim, Maktirekal lingit Speaker, Milan Isak, Mamises, Tilde, Ri Isak, Malboram dala platform, el motivo diagay.
temela omalal siya singil lobanggela a Governor Ayos Rudim. Temela Amay Berel, Momrek, mo temela ipang saineng, makungit tigal members ipang saineng si Ilmera platform. Mapol mo na Amay Berel. Oh. Oy, pong. Aktimu telol gerar, members ipang saineng, temin memala sasing. Ang nga members ra PCS, mo ko make your well may bita platform. Mamla siya singil lobanggela Governor. Malmol mara congratulatory procession. Because sorry mala siya sing lobanggela Governor. Okay, pong. Palau Koror PCS.